Kardom, pinya daba birta long pen ni sami irani timungpi, nana juitha birta ang ton pen. Lamding Road ka Chileng, kilometer hini, Rong Pirbi, Babu Singh Bay arong along Ingdeng Prohini, Karbining kan kimi Katalona Menpen, Mekarasong, Community Hall, Karbiang Long Autonomous Council EM, Lunsing Terona Rudeng Pen, Kang Pupon Pedo. Lumbazong MAC constituency ka parlo, Dipurong Sopi Lamding Road ka Chileng, kilometer hini, Rong Pirbi, Babu Singh Bay arong along, Aningkan Wangta, Karbi Singkan kimi Katalon Ponasonsi, Biningkan Letho Sitame Ingdeng Krohini, Karbi Ningkan kimi Katalon Pon Pedopon Tulo. Labangso Ningkan kimi Katalonamen pen SOPD atangka pen Lakre Puatangka Panongsi, Mekarasong Asahem la pen Community Hall Positame, Selang Patang Ponsi, Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Terona Rudeng pen Ingpupon Pedolo. Anparata boundary wall apen street light lahai huita pipon poputa lampchak jipitika. Binikan kimia hirjume kadowe rata tumhanta dilituma hin pen pajir ponlo la soarni kimele thot sitame ke damtang 2022-23 aningkan PNRD pen ke dengpon bini mekaro phisa bang nilitum arni kimia ni le thot tame kangpu pon long asi ningarong piklo kadagarat kadowe cetong lokale mesita dolo lapen ladak rong sarpen cenglok ladak senior citizen kek aprang abari malangli council along secretary hai kadu yang jetong sini litum na so building pini lakre pho atangka pendeng ponsi pini la so building ing pupon lo Bangso along Lumbazong local amesi Joni Timungta jetong dunsi RD Pidon pen Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron upon Pusitame Mekara Song Ching Waiting Saya Sahemate Community Hall ki pipon thega pota Katuro Pazir Pontu. Dak ratutum ke hang pon dak mai meeting pen tenglok dak rong si kaching wai alam la jala ala sale kaching wai tamya adima bede la si along le bang adu so dem pen kaching wai hem mane community hall ula so ke hang pon pen em lunsing teron pinardi alang li pen lakrip ho pen bangso community hall pipon lo la si la so bang pining pupon lo la si alang li phan choro lo local msi hin pen la pen ke hala non boundary wall ta dak nang lang pulo la si alang li ta la so bon no ko example batri pon tupo la si isi pen alang li dak lumajong rat phanang pachun report nilihin pen alang li phan on behalf of lumajong constituency public pen nili alang li phan chorupa jirolo Anparata rong pirbi arong along don thom kep sosiatum celangsi Mekara Song par Japon pen asona jemek pedopon bomlo. Lasonsi hempumukrang pira singja adohaya hiljume chuhangsi se karoklita pedopon pen ingdeng krohini karbining kan kimi Katalona jemekta rong pirbi arong amikara ratatum jetong don rentisi pachun ponlo. Lapentu Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Lumbazong local amesi Joni Timungatuma Phanta Kachoro Pajar Pontulo Pusi Rong Pirbi Amikara Song Amepu Long Singkro Lapen Kong Chunbang Hemari Tiswatum Pen Nang Pachindu. Northeast News pen news nang tempat anta nilihin pen kardom chupilo ningkan kimia kardom ini tarik isi thang surihini ra ingkor pho ningkan kopai keme ilitum EM lapan lokal misi nang sitong don pen la bangso surihini ra ingkor hining kor thom budget pen mekar ahem tun nang kimpilo pini kangpu pon long pot kening rong parlo open ke alang litum suri kam dusita alom sopor dak nang sitong dun pen litum ayam ke hai lunsing transfer phanta suri kardom pajerlo alang li kebang elang arni anta khime dame aphan li arnam pharu akhir me hang pilo lopen puthot duthulang litum local MSC Juni Timung Sara ke hai alang li
apor komri pen sita bodi sinang sitong nung polang li panta li bihin pen arnam pharo ahir jume hang isi alang lita aprange wang elang anta phime dame rok meran me apan arnam pharo ahir jume hang pi alang panta hir jume payir lo apen ladak non kacitong rakpet mekar lem rapet apen tebok terai jirpi don rap atum pan anta kewang elang aningkan arnam pharo akhir jume hang pisi okran mu me punji apen cuklem jodam me pun je pan sini li hinpen arnam pharo akhir jume hang si kaduk kawe pan li hinpen kadom pajir long sinkro lapen kong chun bang hemadi tiso atum pen nang pachini dun thu nilitum kaduk kawe don trokke bagdo sita mekar puakru bangken itu don thom keraisi dakke arongomen ke kapangui sitame area ke irrigation colony council colony lapen rong pirbi dasalo ko ladak cingrum persi nitum na mekar pu senglo nasi kedamtang har suri hini ra cricket home ningkan pen wang bom si pining an ke ningkan suri ni ran korap ho ningkan krehini nang chok lo Mekar pakai nanti cuma songomen sih kecil pun mah. kalang nitum mekar pu ke ilitum kaduk beta karbi arat an ke chini lo isilo te si mekar sila tebok terai kaduk we apan pangrum pet si mekar pu men iglo Kedam tang aningkan song si thang ni pha isiar ni risonim so jingruma mai mate RCNA pen patrapi ponsi langso liat ahawara long karbi sengkan kimi mesen pen katalondo Kedam tang aningkan katalon bo masonsi piningkan lethota langso liat patuak lamalong karbi sengkan kimi talon ponlo La sonsi adaba por malompen osomar la pen risu e jangatum chingrum si ason kapathua jeme tekpo La swalong risu e jang la pen pinang an kethe kedingatum chatong dun rinti si ardipido Kewang jilang arunita la puson si talon pon bompo la pen bangso jamek mesen me et pen Pachun Ponupusi, RNCA Maipu, Rajan Ingti Lapen Kongchun Bang, Lipson Beatum Pen, Pachunipo. Pini langslet ahawara long Himari Hanse Patu Himari Hanse Chikimo Patu Aklama long Itum RNCA Song Ahin Pen Karbi Ningkan Kimi Katalon Pon Ame along Pini Samjin Pensip Pachun Pon lo Lapen Ilitum Pini Labang So Me along Ajai mek abang ke lahen lo ada baku dijui parong ro lapen ke nar penang por phai ke brachiti ma por niltum ke ngongdang kedong hai hutan nitum bipon lo lapen ke bang jilang arni stamin nitum karbi sengkan kimia bang ke talon pon badu ponci karbi yang long arat kido ana pantan nitum isi cuning ri bang ke lapulo nitum kedamtang aningkan pusar aningkan stame akai hutpen stame karbi sengkan kimia bangke itum talon pon lo ason thak si letum methang karbi sengkan kimia bangke chitne ponang ne non kibang jilang owe tum han stame letum than pon bom lo na lapen itum karbi sengkan kimia bangke talon pon lo na kardo Thang achiklo ni pha isiar ni langhen constituency ke parlo jaipong pathuak lamalong ingding narkep karbining kan kimi karcho lapen hawarong ker kar klipon halong vomot wokan hei huisidame parvi par a side mesensan pusi kurusar atom pen than pachenipo lapen de rat chai klembang rajev mele ka hin pen ame thang jong pen ning kang sam pen man kido karbia poho pen kurusar lapen aborwa atom ke do anaphan archopo langhin pen sarpinpo kro report kat news
Morning ada bang le nitung klem pon tu pamena rong aji katu era pan bangke da non bangke ning samlok arnam ans kami nitung kati video stami piniani karwin kan piniani nitung talon pon bangke na nitung katu we cerap situ pot ben hawar apan kacimata farman posi ning samlok corol adu bangke yang punya porwala anam haro pusat anam haro lagi anam haro pusat porwala dalam punya than kita naik lo itu mana nuri orang paling tangki yang pusat lo perang si sosial media mana perang ki atum pan ili ninga klong pen kacuru lepan kardom pilo kardom si di tum dak langhin kontensi arlo gitu my break konestan jaipong selawor pen lan don pen nitum anikan wang stame ningkan karbinikan kimi di talon pon padu pon ber si peningan ke raningkan ingko era suri ingko era pon ingkan ke indeng narkep nang pling lo iso indeng narkep di pling lo kot pinis tameli tum ketalon pon karju pon ben arong aji tipi pon alira chami tipi pon labang su alo ko litum hempu sarti pen ati NC than thiri doan phan pami pon lo pen than thiri atum stame urut bukan ta mesen par e de erangse la pensi litum ta kidam tangan laso than thili jipan ni bensi laso hawar long amoni datum ikte kiri tenang dolo doktor ni dolo la pente dok ki chu kamamu sitame itum long pon lo la pente ti yong ki le dum tame mai meeting ni dum tame itum jur perlu tu bang tame than thili dakten itum album al pirang kelegi la pente langso pening adure hoy lo sitame churu ritone churu nai langhin kontensi MEC Billy Mohon si ni tumphan nangrab dun lo wu pentang lok kinam kirat abu suanta la penke langhin BDT chairman Kiron Tokbia Sangho alang li sanang kirab dun si pini rabangso ang deng kechuni lo pen enut bahini stame lang kirab dun lo ladak locality high secondary kirani stame stress bong rus stame labangso kya khit yolong alang li ani karong penang kirab dun lo Mission bangke, tautan te pini litum karbi ningkan kimi katalon jaipong along, penlaso katalon along pini litum karli video stami kacita pedu ponde pini an indeng nerkep tanglo, penke lason hot si perang ke banggilang stami tumdak jaipong arab atum kacita karbi ajutang farman ke klem pon bom tapen ke dasimet ilitum pini dak arar phan ilitum karbi ngormas council tum ninga chithena dr tuliam hansar alangli pen chenglok medical alangli sojong pasar stame itum dak arar phan isi message nanglo dundu laso message bangke lalo non amat jaipong 10 bedded hospital dak kadori thipik lo la pen ke penana jating lo pen ke la hui ke selam lab dia phan la pen ke fully function dia phana la tum sar hin pan stami lam thena chipi din lo dakara phan la pen tong se kot dakara stami message ke long pen penana ning karong la pen alang li tum phan kak ti ma tum phan kalbiang long ti tum phan kachuru par pik lo la si kebang gelang stami development stami penang an ning chet hepon tim karbiang long pen ke long pon jia phan la pen ke kai kita dak jaipong arara tum bangke kai kita tim karbiang long kam sirabdu fokusi ning chitpong Kedam tang ani kana son si thang ni phai isiar ni Dipu Lamding Road kilometer pli Paliram terang arong along Karbi Sengkhan kimi mesen pen katalon do La son si adabapur malom pen osomar la pen risoi jangatum chingrum si asonason kapathua je mek tekpo La swa long rong isi aklimang phar risoi jang la pen pinang an kethe gedingatum chatong dung rinti si
RDPD. Kedam tang surihini rakroi phoning kan pen katalon pangjengsi pinning ananing kan kep angdeng kecok talon pon. Lapan bangso aja make mesen meet pen pacun pono pesi haladak arat pen nang pacinidu. Aprang si media ke akorte teman ingkan kimia kardom paji lino kardom ne nasi nilitung lada lam jengro 1 kilometer bari ram terang arong long ningkan kimi katalon ingdeng kep kecok lo 2015 pen non an nasi nitun talon bo wang bom talon bo wang bom sama tuman apa ni kadok kawe meka rong isi tuman lapu arong ajepe lapu semarong 4 5 6 7 kamu kadang kamu jadi kan tar itum talon bom la itum la nang cirung idon long karohini kadok kawela rong mekaran nasi la kadok kawe pananda osomar tuman ke khela ke kat bosta ki chon pukhuri par bor ke pathu san kachi bung lahai ni tum samatom han ke khela bilo keng dongdang bithili ke ap lahai pilo samatom da ning aparong nang pulasi ni tum kadok ka wepen bor ilo ang talon bon asu sewang bom la keran ke abutung tum hanta ingkan kimia kardom bajir lo karbi ingkan kimi da baliram terang arongta indi karbi tumta ingkan kimi dukok posi asap suwe sita pathe thekhe de sita me rong rat pen chirum si nili tumta ingkan kimi pen ingkan kimi apama ning arong chipidun chipise nili tumta kadu kabe rong rat do anpen chirum si nili tumta patidun lanbe lam theke kar kecengsi 2015 na ningkan la inut bahani la je potom pen chingwai lo ilitum ta ningkan mi Februari ningkan mi lo patiduna chingwai si la ilitum la rong kera adhu la so chingwai o si la kadowe rong si atum hananta la soani si pachini do lo la si ado ini dum la korte la je po je pitum pen chingwai si la so pachuna ku la so lam chingwai et pen si la si tum pachok lo la si hala so 2015 na ningkan la so chingwai de pen pila so ningkan pachun pene lo cheng lo pining an ningkan kep kechok lo pining an la si chirung bom hala so ke cheng cheng ge kep pe cheng lo pining an ningkan kep kechok an bang ge pharo hini Deopani MAC constituency ang kang aparman jong hartimunga rongalong public interaction amay ke pamanpo. Labang somaya long team karbi ang longa chief Dr. Tuliram Nonghang ke Japon along MLA EM MAC an parta GB lapen SGB atom chetong dunsi maya long RDPD. Karbi ang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Nonghang rodeng pen akejoy keron ponapota tame raratuma phan pajerpo. Lapen Deopani MAC constituency ang kang akisung anta ke papling pon erjia phan lamchak chipitika. Bukajan hanjang nang supen Bisnu Lecter Report Kat News. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन
जय जय हे Betoksi dalam saya di dalam tumtundi. Hempel pencen lo, borders aisu pencen lo, longai pelang pencen lo. Development akam asan dengan teme. Ia tumjong si tinggi jathat. Pelong de chun legi. Don nang le top. Karjalo isa phur kemo. Le top nang kira peto tumpen. Tim karjalo itu senglo. Tim karjalo ke lada ke CME. MEC MLA kale. Tim karjalo ke. Dage secretary, principal secretary, joint secretary, district commissioner, DCS media kali. Da officer sundet kali. Tim karjalo ke. Rong asara ke hai tuman pen. Lapen ke soga gemra. Lapen rong me karpen senglo. Sapi sapuri soeja. Kipi song kedan. Karam jikumetin. Ele to nasi tim karjalo ke kese. Lasama thasi. Kadang terdapat konsil penetor isi resolution yang lo ANC along kira konsensi dampen udah kisung asal dengan tapi tunjuk hat alam tuarat tumeri tum tinggi ke tanah mengi kumat hafal siksi ini rangkaian bompen dan diopannya konsensi langka lihat rasa sayang dek ini klaim porlo hatmannya raisakol adi সমান্তৰাল হিচাপে আমি CM ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰ্যসূচীটো আমি লোৱা হৈছে CM ইণ্টাৰেকশ্যনটো হৈছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ পৰা আমি এপ্লিকেশ্যনবিলাক লৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ কি অভাৱ অভিযোগ সেই গোটেইখিনি ৰাইজৰ মনৰ কথা ক'ব পাৰিব আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ আছে যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ DDOs আছে তেওঁলোকৰ লগত লৈ আহিছে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ DC লগতে ইয়াৰ SP সুব্ৰমণ্যন পুলিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান অফিচাৰ্ছবিলাক আছে তেওঁলোকৰ নোট লৈছে ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অৱগত কৰিছে ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক তেওঁৰ মনত কথা যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত যিবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নিদিলেও যিবিলাকৰ ৰেকৰ্ডিং আমি কৰি আছোঁ লিখি আছে ইয়াত সেক্ৰেটাৰীবিলাকৰ লিখি আছে তেওঁলোকৰ নোট কৰি আছে সেই মাইনটছবিলাক লগত একেলগে আমি আকৌ এটা সমষ্টিত বুকলেট এটা বনাম যে ৰাজ্যে কি এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে ৰাজ্যে কি আঁচনিবিলাকৰ ডিমাণ্ড কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি এটা বুকলেট বনাম প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিৰ এটা বুকলেট বনাব আৰু সেই যিবিলাকৰ ৰাজ্যৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক যিটো দিয়া হৈছে মেমৰেণ্ডাম আকাৰে দিয়া হৈছে আৰু মনৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ডৰ আমি এইটো পাছ কৰিম পাছ কৰাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি আঁচনি আকৌ আমি একেলগে টেণ্ডাৰ কৰিম তাৰপিছত আকৌ আমি আপোনালোককো মাতিম ৰাইজকো মাতিম আমি এটা ঢালা স্থাপন কৰিম আৰু এটা বছৰৰ ভিতৰত সেই যিমানখিনি টেণ্ডাৰ কৰিছে সেইটো আমি এটা বছৰৰ ভিতৰত সেই গোটেইখিনি কামবিলাকক আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম স্যাৰ যেটো দেখিছে যে পটা দিছে পটাও বিনামূলীয়া আমি পটা দিছোঁ কিন্তু অজনাজাতীয় লোকসকলক দিব সকলোৱে দিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যিবিলাক ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াৰ আগৰ পৰা আছে এতিয়াও আছে ভৱিষ্যত যিবিলাক আছে কিন্তু যিবিলাকৰ মণিপুৰৰ পৰা নতুনকৈ আহিব কুকিবিলাক মণিপুৰৰ পৰা নতুনকৈ অহা মানুহবিলাকক আমি বা বেলেগৰ ৰাজ্যৰ পৰা নতুনকৈ আহিব তেওঁলোকক আমি পতা দিয়া নহ'ব কিন্তু আপোনালোকে যিটো আছে আমিও আছোঁ আগৰ পৰা যিটো আছে এতিয়াও থাকিব ভৱিষ্যতত থাকিব কিবা চন ধাৰ্য কৰিছে নেকি কাউন্সিলে যে ইমান চনৰ আগত থকা মানুহখিনি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ আগৰ পৰা আছে বুলি কৈছোঁ যিবিলাক আগৰ পৰা আছে ইয়াতে আছে স্থানীয় যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ সকলো সুবিধা পাব Pinya biota Bangla Pangsi Kangton Iklo Domi Thakmik Kurwang Thu